بينا نوركان لجوينيا Denge gel, denge Kurdistaniye. جناب دانشیان رادیو دنگ گلدن باش گودارن هجا ایروز 31 کانون 2024 سهشنبه بریکسل ساعت 12 لحمده 14 امینو چین و روژه پیشکش بیکنه پیش چند سرنو چین ما کجه که گود نرینن ربرا پویت سالانو ده ببر ری نشانامه تکوشینه هفسروکا کنسر ببرا کجه که بسه حوزاج تلویزیون مدیا haber راخوی Balafirên Dewleta Tirkiye dagirker gundên bira dostê bombebaran kir. Milîsên Makê sala 2024 168 çalakê kirin. Dewletên Yekbûyî Amerîkayê bank li Colanê kir ku dizûtûrên demê de hilbijartin bên li darxistin. دوباره دم باش گودارین هجا ام دست ببر فریان و چین خودکن که جکه گوت نرین ربرا پویت سالانو ده ببر ری نشانامه تکوشینه هفسروکاتی کنسر ببرا که جکه بدا خویانه که سالانو پیروز کرو گوت سالا بوری لجیهانه لهرمه اولات مشهره پاروکرنه جیهان سیمین کوربو و بو سده ماگل گندهیان دولت ترکیه میتینگر و قرکر مرج شهر جیهان یا سیمین و که فرصت بکرانی جبو تصفیه کرنا تکوشین آزادی کردستان تشتک ماکو نکر تجتال سر ریبرا پو دجوار کر لدیجی گریلا هر جوره چکن کمی بکرانی اشکنجه این هری گران لدیجی گرتین آزادی پیکانی مافین حقوقی گردونی تونه حسباندن و هر جوره به حقوقی کرن زختن سرجنان دوماندن کمکوژی گرتن و دست رژی کرن به تیبتی تاین کرا قویم یا لشارداری گل ایریش لسر مافین لبجارتن اراده و جیانه هاتن کرن کجه که گوت کو بگشیدان ل سوریه ر چتن گریدای دولت اترکا فاشیز ایریشی گله کرد کرن جن وزاروک شهید کرن کجه که باکشان سر تجدال ایمرالی جی و ها گوت برخودان ر برا پوید مرجن دجوار ده برخودان لهنگیا گلین آزادی کردستان همو حسابن د سلطاری فاشیست برن برخودان گلی ما کو به دروش مرجن جان آزادی نشاندان نهشتن کو د سلطاری فاشیست بکی جارمانجه خو به تیبتی پنگا و جری برا پر آزادی سینورن کردستان باز کردن و دیگه هیچتا قناق ایرو ده روله که مزن لیست و آسوه که مزن آزادی افراند کجه که بالکشان سر هفدیتنا شانده آدم پارتی کود 28 کانون ده بریبر اپوره کرو گود او هفدیتن ده جامع سکنا ریبر اپو بر خودانا تفگر آزادی کردستانه گلمه و دوسترمه پیکاتیه ریبر اپو لیدیجی تاریتیا کوته فرض کردن به برپرسیاری که دیروکی نرین خوی پوزیتیو چاره سری آن نظام لیگا چاره سری پرسکره کا کرد دموکراتیک بنا ترکیه و چاره سری پرسکره که نرشات ناوین به باوری و اراده که مزین نشاندا وقت تفگرا گل و آزادی امریاردکین کو نرین ربرتیا موید سالانو دجی به پوسولای میا تکوشینه ام بانک لگل خو همو دوستان خودکین کل سروی بنگی تکوشینه مزن بکن هسروکا کنسر برا کجه که بسه حوزات کود پلان سوریه و رولا دولت ترک و هتشه پلان که ناون تیوی بو سرکشیا و پلانجی دولت نکبوی امریکا انگلیستان و اسرائیل کرن افسروکا کنسر و برا کجه که بسه حوزات ده برنامه تایبت مدیا هابر ده درباره پلان دولت ترک و هتشه یال سوریه ده نرخاندن کرن دوی پلان ده رولا دولت ترک چه بو و چاواجی کرد هروها چما هزین سردستین که اف پلان پیش خستن رول دانه دولتا ترک. بسه حوزات گوت هتشه ده 12 روژانده رژیما 61 سالانه باسی روخاند. لید راستی خوده اف بهیزا خسر آهتشه پیکاد. بگومان نا. اف پلانه که نونتوی بو. سرکشیا و پلانه جی ده آو انگلیستان و اسرائیل کرن. ترکیه جی داخلی و پلانه کرن و جبو پیکانینا و پلانه جی پیشنگی دانه دولتا ترک. لیبه در روژن پیش شالی ترکیه و جی انجام و بردل نوی بین فهم کرن. نها کتنه خفلتا سرکتنه که خاپینوک.
چاپمنیا ترکیه و دسلات عادتا وکی وان بخوا بهزا خوا و آخل خوا شام فتیح کرنه هر تشت به دست خستنه بونه حکمدار روجلاتا ناوین نشان دادن. لید راستی ده نوسایه. ترکیه نها وکه کره که آجوتنه لزویا ماین کریه. در راستی خود کمپلویه کرن و ترکیه جی کشاندن ناوه کمپلویه. جبو باندورا ایران یال هرم بشکنن رولدان ترکیه و ایران darbe ek ciddi خوار. والله شونا ایران تخواستن بریا ترکیه تجابکن. لی ترکیه بیو که کورهای و پلان فهم بکه و انجامن که رو بودن حساب بکه کتنا و مسئله. نها حساب نو عثمانی دکه و شامه وکی ولایت که خواه نشان ده. سردستی خواه یال همبری ایران نشان ده. هفسروکا کنسای ریوبر آکجه که به بردوامی دربار داخوازا سردستی هرم یا دولت ترک نرخان دوده بیشه هزین هرم سوریه تسلیم ترکیه ناکن. ترکیه پشت شکاندن هزا ایران آرمانج دکه هگمونیا لهرم به اسرائیل ردا باش بکه. لی سوریه تسلیم ترکیه ناکن و قرقا ترکیه ده بهیلن. آرمانج اساسی سردستی و ابلهیا اسرائیلیه و ترکیه جی خدمتا و پلانه دکه. لسر چافمنی پسنه اردوغان دادن. ترامپ پسناوی داده لی پشتوی دکنن. لی در راستیه ده دخوازن هزا ایران بریا ترکیه بشکینن. و پشت رجی پشتا ترکیه جی بشکینن و باندورا ترکیه جوهله راکن و اسرائیل لهرم بکن سردست یکانه. و ترکیه جبو برجمندین خواه بکار بینن و پشت رجی دوروی به ترکیه. نها دسلات کتیه خفکه و مخالفت جی کتیه بربای دسلاته. لیوه ببینن ترکیه دیوندهاین هری مزن بده. بسه هزات برخودانا لباکور روجرات سوریه لهمبری ایرشین قرکر این دولتا ترک و چهته این گردای ویجی نرخاندو گود دوه گلمه باکور کردستان برخودانا لدیج ایرشین لسر روجاوا خورتر بکه. وکی دن در راستی خواده هبون و آزادی ریوبریا خواسر باکور روجلات پیکنایه. هکه دستگفتین لروجاوا نین پاراستن لباکور کردستان جی پیواجو اکاشتی پیکنایه. دوی روشه ده روشه هر دو آلیانجی گریدای هفن. ایدی پرسکریکا کرد بوی دوزکا گشتی و دناوه هفدهیه. هفتروکا کنسای ریوبر آکجه که بسه خوزات هری داوی اف بانگ لگل کرد و دوستن کردان کرو گد پرگالا نتو دولته که لسر اساس یک زمان یک ملت هاتیاوا کرن تنی پپچونان دردخه و هرم نلگوری و رژیما فاسیزانه باشترین شواز ریوبریه که دکاره ریل برناکوکین سبروژه لسوریه بگره مدل ریوبریا خواسریا دموکراتیکه. در روشهایی ده پیکاته این هرمین باکور روجلات پیشنگیا ویدکن و ده پراتیکه ده پیش خستنه. دوی به میلیونان به نماز جن و جوان خودی لشورش روژاوا درکبن و لقادم بن. Balafran günde Brados'e bomba baran kirin liguri agayın jehremi hatine standın Balafran şerin devlet atırka dagir keri beriyen ha bedemeke kurt günden sinini berkemi lolan yeser ve herema Brados'e bomba baran kirin derbar ziyanan de agahi nahatın standın tevgera Balafran yalı hereme hina devam dike. Hevseruke konseri ve berakeceke Cemil Bayık Kurt alternatifa jibu desat tarihi bnezikatiya ras alı perskereka kurt dibe. Cemil Bayık jaa nefer axivi gut perskereka kurt perskereka heri mezinat Türkiye eger ev perskerek çareser bevü peşketinin mezini Türkiye çevibe sedema ku perskereka kurt avkaz kur buye siyaseta inkar ütüne kirneye. Siyaset alı Türkiye ne giriştiye ve asliye ku perskerek çareser bike u Türkiye demokratik bike. Feraseteke faşizan heye ku ji hemu aliyan ve tüne hatine hesabandın. Tevi hemu operasyonun şere teybeta faşiz guhertineke civaka Türkiye'de çebuye. Tekoşinu paradigmaya me bandoreke giranlı civaka Türkiye giriye udike. Disa jide slatari AKP MHP hevde politikaya kırkirne kurtur bike u encame bides bike. Ve siyaseti Türkiye hıtımant gire nava kriz u kaos enmezin. Bangendavi yenjibu aşçiye hene ve peşi zihniyetten tevperesti yekperesti jihole rağmen.
دوی مرج ریبرا پوورن باشکرن اف شرط نبه نابه دوی مخالفه جی پارلمانتو جی برولا خویا جبو چارسیری پرسکریکا کورت رابه جمیل بای کورت گوجواکا ترکیه به تیبتی جی گلی کورت راستی دبینه اولدی جی سیاست اینکاره نرازی بونه خواه رابردکه تفگرامه او گلمه گوتین ریبرا پوی جبو چارسیری آشتیانه و که مانیفستویا خواه قبول دیگه دوی دولت دستلاتاریا ترکیه لگوری مرجن آشتی و دموکراتیک بونا ترکیه گاوین جدی باویجه دسری ده مرجن تندرستی و جیانا ریبرتی بکن اولهی تجرید و راکرن و آزادی ریبرتی میسوگر ببه دوی وک سرده منبره بیواجو آشتیه نکن آمورین دستلاتاری خواه شاندێک پێدە لە باشووری کوردستانê û bi gelek aliyên siyasî kesiyet û rewşenbîr û nivîskaran re civîyan hevserokê pêde xerîb hiso got serdan û civînên me yên başûrê Kurdistanê erênî bûn riya rast avakirina destûrekê demokratîk Kurd û hemû pêkatiyên din warê yasayî de werin naskirin. Rewşekî me di Sûriyê rewşekî nû dest pê bûye serkeftina Bakur Rojhilatê Sûriyê serkeftina ji bo başûrê Kurdistanê ji bo Iraqê ji bo Sûriyê giştiye ji bo vê jî serdana me vê derê em ê dewam bikin çend rojê din jî hemû aliyên Kurdistanî bibînin û her kes jî yani divê da yek rêziya mala Kurdî jî mereq dike li Rojava gelek aliya re jî ew jî hate nîqaşkirin yek rêziya guhey aliyên Kurdî çawa xwedî helwest bin û xwedî mewqifekî kurdewarî bin ji bo vê jî em jî weke peyê de û hemû partiyên nava peyênekê de dergeh vekiriye ji bo diyalogekî Kurdî baş bimeşe êlbir jî pêwîst e vir jî bibe destek yani destekekî bide mesela vir jî kanin partiyên siyasî li hev bicivin rewşa Sûriyê rewşa Bakur Rojhilatê Sûriyê binirxînin pêşniyarê xwe ji me re pêşkêş bikin rewşenbîrê vir kanin xwedî helwestekî çawa mesela derxînine pêş nifîskar derxînine pêş helwestê xwe hunermend saziyên civaka sivîl herkes di vê demê de di vê wextê de em hemû ihtiyacê hevin û ihtiyaca me bi hev re me timam dike me Kurdan timam dike ji bo wê jî serlêdana me vê derê di vê çarçovê de ye yani awayekî giştî heta na pir baş bûn helwest baş bûn jiyana bi milyona mirovî bi bendava tişrînê ve girêdayê raydarekê jiye Encumena Kantona Firatê Ferhan Hec İsa Balkşan sergiringiya bendava tişrînê ya li ser jiyana li Herêmê Ferhat Hec İsa wiha dibêje îro gelek bendavê weke tişrîn Firat li ser asta Sûriyê hene ew bi xwe jî parastina têbahiyê mirovaniyê ye ev bendav gelek zûdê dide derdorê dewleta Tirk û çeteyên wê êrişî bendavê dikin kobanê ji avê û kehrebeyê qute di heman demê de li bajarê Minbicê jî kehrebe qute ava bendava tişrînê diçe Helebê jî bajarên Helebê bêav e Hec İsa destşan dike ku dewleta Tirk û çeteyên wê dixwazin keleseteke mirovî pêk bînin û wiha dewam dike eger bendava tişrîn ber bi hilweşandinê ve here bajarê Reqa Dêraz û bajarokên din ên li ser rê û tevayî gund binav bibin Hec İsa ragihand ku karmendên wan ên bendevê û şervanên wan yên ku di roj û şev di nava têkoşînê de ne tên hedefgirtin û wiha got dewleta Tirk kanûnên nav netewîbin pê dike dixwaze bendava tişrînê talan bike bi ava Firatê planên xwe yên siyasî pêktîne ev destirê jî divê êdî were sekinandin divê biryareke nav netê were standin em weke gelek Kantona Firatê ji bo mayîndakirina bendavê em ê berxwedaniyê xwe bikin em ê kobaneyê ji vê dorpêçê xilas bikin Tê Sûriyê civiyên Federasyona Gaziyên Bakur Rojhilatê Sûriyê têkildarî geşedanên li Herêmê civînek li dar xistin di civînê de wiha hat gotin bi hilweşîna rejima Beşar Esad re dewleta Tirk dixwaze bi xeyalê Osmaniyê nû axa Sûriyê dagir bike em ê li hemberî van êrîşan bi paradigmaya rêberapolê berxwe bidin gaziyan gotin ku wê tihêz nikaribin şoreşa wan têk bibin û di vê pêvajiyê hesas de wê gazî rista xwe bilîzin
Têkildarî beşdariya jinan di Sûriya nû de li dêra zorê civîyan di civîneke kombûna jinan a Zenûbiya û desteya jinan a kantona dêra zorê de jinan rewşa xwe nîqaş kirin. Di civînê de serokya desteya jinan a kantona dêra zorê Eliya El Alî pêş têçûnên heyî şîrovek kir û balkişan ser rola jinên fermandar ên di şoreşê dîrokî de. Eliya diyar kir ku jina Sûriyeyê tevî hegemoniya bavik salariyê xwe ispat kirine û balkişan ser van xalan. Bêyî beşdariya jinên Sûriyeyê di nivîsandina destûrê nû ya Sûriyê de aştî û adalet pêkneyê krîz çarîser nabe. Divê mafê jinan were mîsogerkirin û di civaka Sûriyê de were parastin. Eliya di dawiyê de piştgiriya saziyên jinan ya bi qesê derê diyar kir. Meclisa jinan AP'de bi daxuyaneke sersal pîroz kir diyar kirin ku pirrengiya çandî û dîrokiya Sûriyê hemahenga sereke ya pêkhatina aramiyê ye wê pirrengî biparêzin. Bibûneya cejna sersala nûh Zayînî em germtirîn pîrozbahî û tebrîketên xwe pêşkêşî tevahiyê pêkhateyên netewî û olî yên li Sûriyê û giştî gelên herêmê û cîhanê dikin. Em hêvîdarin ku sala nûh sala aramî û aşîtiyê be û xêr û aşîtiyê ji bo welatê me Sûriyê bi xwe re bîne. Saleka ku êş û azarên gelan têde bidawî bibe. Ji bo misogerkirina vegereke bi ewle ya koçberên ku bi darê zorê ji warên xwe hatine derxistin û koçberkirin serkeftinê bînê. Hêviya me ya mezin ew e bêçawa îradeya gelên bi hesreta azadiyê bi serket gogav ber bi avakirina çareseriyeka mayende yên ji bo pirsgirêkên demokrasiyê ku pêdeviya herêm û Sûriyê pê heye bavêje. Cihrengiya gol û welatê me Sûriyeyê heye ji bo Sûriyaya dewlemendiyeke resene a dîrokiye û ji çandî û stûneke giring e. Rola xwe ya pêşengtî giring heye. Ji ber vê yekê em qebûl nakin bi çi awayî destdirêjayî lê bibe binpêkirin û tawanên mezin ên li dijî jinan û kêmnetewên olî yên cuda weke Xristiyan, Alewî, Durzî, Türkmen û yên din. Êrîş li ser berestgehên olî dibin û ev êrîş berdewamin û li bajarên Hema, Humus, İdlib, Tartus, Laziqiyê darên Krîsmasê tên şewitandin. Ji aliyê xwe ve em wek Meclisa Jin a Partiya Yekîtiya Demokrat peye de tekezî li ser pêwîstiya parastina cihrengiya Sûriya û kêmnetewên li Sûriyê dikin. Sembol, urf û kevneşopî neyên binpêkirin û parastina maf û erkên tevahî cihreng û mezheban bêkirin. Her wiha em banga hevgirtin û hevkariya li tevahî rêxistin û tevgerên jinan û mafê mirovan û hêzên welatperwer ên li herêmê dikin ku bi armanca avakirina Sûriyeka Demokratîk bikevin nav liv û tevgerê de. Li dijî van binpêkirinê ku xeteriyeka rastaqîn li ser hemû jinan ê herêmê û tevahî cîhanê me tirsiye. Rawestin. Her sal welatê me Sûriya û tevahî cîhanê bi xêr û aşîtî be. Ji Wezareta Dadiya Fransayê re nameyên komkujiyên Parîsê hatin şandin. Meclisa Jineya Arîmêrkan li Fransa di salvegera komkujiyên Parîsê de kampanya da rizandina kujer û eşkere kirine hêzên li payvan de dest pê kirin. Kampanya ve heta yazdê çireyê devam bike. Kurdistanê li Marsilyayê jî bi heman sedemê bi sedan name ji Wezareta Dadiya Fransayê re şandin. Jinên li ber postaxaneyê li hev kom bûn duruşme jinjiyan azadî bers kirin name şandin. Jinan di nameyê xwe de gotin li Bakur Rojava Başûra Ewropayê pêşengên tevgera jinên Kurd baweke sistematik ji aliyê dewleta Tirk ve hatin armançkirin. Fransa ji 12 salin sakine cansız Fidan Doğan û Leyla Şahilemez ku ji aliyê mîtê ve li Parîs hatin şehîdkirin erka xwe ya adaletê bi cih naniye. Weke jinên Kurd em daxwaza xelatê dikin. Divan 12 salên dawî de li welatê we 4 hevalên me hatin şehîdkirin. Heta ku ev komkujinê ronîkirin li welatê we ewlehiya tu jina Kurd tune. Diyazê hiçle 2025 de ji bo meşa mezina heqetê û adaletê em ê dengê xwe bilind bikin. Heta ku adalet pêk were em ê têkoşîna xwe bidomînin. Heta hate gotin ku kampanya nameyan ve heta yazdê hiçleyê devam bike.
Milisê Makê sala 2024 368 çalakî kirin. Milisên Azadiya Kurdistanê derbarê Gîlançoya salê de evagayî par vekirin. Milisên me di nava salekê de bi rehê tolhildanê li dewleta Tirkiye dagirkerin û kirên vexistin. Her derê bi reh û îradeya Apoyê li dijî mêtîngerî li berxedan. Di vê çarçoveyê de di nava salê de 368 caran li dijî hêzên dewleta Tirk û hevkarên wê çalakî kirin. Çavuşeke pispûr û konteynerek hatiye cezakir. Kontrayek hatiye cezakirin 38 dagirker birîndar bûne. 8 nokte şazih vesayet 19 xefîkên kişandina wêneyan û 41 cihazên teknîkê yên dagirkeran hatiye imhakirin. Derbengiran li 46 vesayetên zirxî hatiye xistin her wa miqdareke çek jî hatine desteserkirin. Hevserokên giştiyên Dem Partiyê bi daxuyanekê salan û li hemû gelan pîroz kir. Daxuyanê hevserokan bi vî rengiyê em biryardarin ku sala 2025 bikin sala aştî û yekîtiyê. Salan û li hemû gelên me pîroz be. Me salek li duxwe hişk û gelên cîhanê rûşlata navîn û Tirkiye ji bo azadî û wekevî û nan û adaletê berdelen girandan. Li de heman demê de piştgirî û têkoşî jî mezin kirin. Me li dijî têjî şer, krîza aborî û wekhevnebûnê bi biryardarî li berxweda û dibin her şert û mercî de daxwaza xwe ya jiyana mirovane parast. Em bi hêviyên mezin dikevin sala 2025 em ê bi siyaseta xwe ya li ser bêgê ket wekhevî û hevgirtinê têkoşîna xwe ya ji bo siberrojeke bê şer û adil bidomînin. Em ê di sêrdê ji bo çaresîriya pirsgirêka Kurd û ji bo hemû mijaran diyalog û müzakereyan pêş bixin. Em ê her tim bibin dengê bin dest ciwan jin û ketkaran. Em biryarin ku sala 2025 bikin sala hêvî û aştiyê ji bo Tirkiye û herêmê serdema aştî û demokrasî û yekîtiyê ye. Em salan û li hemû gelên xwe pîroz dikin, em ji were saleke aştî, azadî û baxtewarî dixwazin. Li Îranê sê ciwanên Kurd hatin girtin. Divan rojên dawî de li Rûşlatê Kurdistanê girtin û binçavkirin zêde bûne. Çavkanên herêmî ragihandin ku di çend rojên dawî de li Piranşêrê 6 kes hatine binçavkirin. Her wa di meha mijdarê de jî 45 welatiyên Kurd li bajarên cuda ji alî hêzên Îranê ve hatine binçavkirin. Malpera Kolbernewsê ragihand ku du jî sê ciwanên Kurd hatine binçavkirin. Navê binçavkiriyan wiha ye Xalid Muhammediyan, Emin Bayzan û Veysî Xafûrin. Kolbernewsê de şankir ku aqibeta ciwanên Kurd jî hîna nayîsanîn. Rojname El Arab ku li Londonê tê weşandin balkişandiye ser ekdarkirina çeteyan di nava artêşa Sûriyeyê û dibêje pisporê komên cihadîst Eymen Tememî dibêje di nava wan kesan de kesên Uygurî, Urdunî û Tirkene. El Colanê hewl dide ku bi van koman û serokên wan hêza xwe di nava artêşa Sûriyeyê bi cih dike. Êdî artêşa Sûriyê wê nikaribe ku dijî El Colanê serî hilde. El Colanê ji aliyê din ve di saziyê nû ya dewletê de hêza xwe xurt dike. Di heman rojnameyê de tê gotin ku fermandar El Colanê Ebu Husên El Urdînî ku di artêşa Sûriyeyê de hatiye bicihkirin generalekê cihadî ye û derbarê wî de li emanê lêpirsîn heye. Rojname El Qudus El Arabî jî dibêje Ebu Husên El Urdînî Selefî ye û nava cihadîstan de xwedî bandor e. Lê heta niha kes behsa kiryarên wî yên fanatîk û qirêj nekiriye. Rojname El Şerq El Ewsed jî bi ser navê mozayîka etnîkiya Sûriyê ku ji Arab, Tirkmen, Ermenî û Kurdan ji mezhebên Sunî û Şîî, Xristiyan û Durzî pêk tê dike û dibêje piraniya nüfusa Sûriyê Mislimanên Sunî ne rêjeya wan ji sedî 74 derbas dibe. Rêjeya mezheba Elewî ya duyemîn e û ji sedî 12 he. Mezheba siyemîn Xristiyan jî ji sedî 10 he, rêjeya Durziyan jî ji sedî 33 ye. Rojnameyê balkişan ser çareserî û dibêje çareserî di destpêkirina diyaloga civakî de ye divê mozayîka niştimanî ya nû were amadekirin û mafên her kesî misoger bibe. Hem cudahî were nîşandan hem cudahiya mezhebî û komnetewî were misoger kirin.
Devletin Yekbûyê Amerîkayê bank li Colanê kir ku di zûttirîn demê de hilbijartin were li darxistin raydarekî Devletê Yekbûyê Amerîkayê li daxuyaniyê xwe de ji rojnameyê Tîn Nasyonal re ragihand ku Washington hêvî dike ku hilbijartinên Sûriyê yên azad û dadmend û baweyeke zelal û barfireh pêk bên û got em hêvîdarin ku ev şert û merc bi qasî ku pêkan be di zûttirîn demê de pêk were. Her wiha diyar kir ku Washington hêvî dike ku Sûriyeke li gorî Rihê biryara 2254 Konsey Ewlehiyê were avakirin. Rayderên Amerîkî daxaftina xwe de wiha dewam dike. Em dixwazin Sûriyeke berfireh bibînin ku rêzê ji mafê mirovan û azadiyên bingehên ên hemû Sûriyan re bigire tevê jin kêm li tewayan hemûyan.